umuntu wafashwe n'iyi virusi ya mpox iyo agize umuriro ugeze ku munsi wa gatatu atangira kweruruka kuva mu maso bigakwira umubiri wose ndetse bikanakurikirwa n'ibisebe bishobora gukwirakwira umubiri wose. Ni indwara itera ubwoba benshi cyane. Mpox ni virusi ikwirakwira mu buryo bworoshye cyane kubera ko uretse kurya inyamaswa zo mu gasozi ziba ziyifitemo, ni virusi ushobora no kwandura bitewe no gukora ku wayanduye, ndetse ushobora no kuyandura ivuye mu matembabuzi aturutse ku wayanduye. Ahandi yandurira ni mu mibonano mpuzabitsina no gusomana. Gusa n'ubwo iyi virusi yumvikana nk'ikarishye ku muntu yamaze kugeraho, impuguke mu by'indwara z'ibyorezo ziva mu nyamaswa zivuga ko iyi virusi idakwirakwira ku muvuduko uri hejuru cyane nk'izindi virusi zitandukanye zagiye zihangayikisha isi. Ntabwo ari nka COVID-19. Rero ngo birashoboka cyane ko iyi virusi itagera ku kigero nk'icya COVID-19. Gusa ku rundi ruhande, amatsinda y'abaganga mu bijyanye n'imiti nabo bagaragaza ko nta buvuzi bwihariye bwahabwa uwanduye iyi virusi, gusa nayo ishobora kwikiza. Gusa igisubizo kirambye muri iyi virusi ni uko abantu bahabwa inkingo zayo kugira ngo babe bizeye neza ko ntacyo baba. Gusa inkingo zikingira virusi nk'iyi ntabwo ari nyinshi ku isi kubera ko ibigo bikora inkingo byaretse kuzikora kuva mu myaka 40 ishize ubwo icyorezo cy'ubushita cyarandurwaga mu isi burundu. Gusa uyu munsi hari inkingo zimwe na zimwe zishobora kuba hari icyo zafasha mu kwikingira iyi virusi, zirimo izemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko hari icyo zafasha, ndetse izi nkingo zishobora no gukoreshwa n'ahandi hatandukanye ku isi. Monkeypox nka virusi yatangiye kwigaragaza mu bihugu bitandukanye, ubu ikaba yaranageze no mu Rwanda, irimo irakurikiranirwa hafi. Mu 2022 iyi ndwara yabonetse mu bihugu 17 byiganjemo iby'Uburayi na Amerika, byarimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Ubutaliyani, Portugal, Espagne, Suède, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Australia. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi harabarwa abantu 100,000 bamaze kwandura iyi ndwara. Muri uyu mwaka wa 2024 iyi ndwara yongeye kuvugwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibi bihugu bikize ko iyi ndwara yahagaritse kubivugwamo, wenda bitewe nuko biteye imbere mu buvuzi, ubu muri Afurika ntishobora kuzaba icyorezo gikomeye.